Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Working President Jong Kariboy District, ngashim ni kena benta ban penskam yapi, way to way, nadu President Secretary, but kinongkit kam baro. Ki estate member baro jong ki youth wing banadu matagasngi United Democratic Party haga hindrutrik no pra arajar alpuar kala penskami ki noyalam betmai jong ki youth wing nakabenta ban penklan yang jingtrekam jong ki party hari bhai kum shibenta ban penkreru ya ka election shaki yang dorbar thawan ke jela kaballong house nam arajar alpulai haga jingalang kaballong hanong po lajit uba balijit rani ubolong MDC jong nong po kum chief advisor uba Michael Karhunai kum senior advisor uba Najim Karmalki kum advisor uba Last Furious Marngar kum president uba Rajesh Lapang kum working president uba Juban Swear kum vice president uba Prosper Dorphang kum general secretary uba Rahul Makri kum joint secretary bat giwi de kinongket kam Lapen skam igini ginongkit kam batmai do ba balajit rani ubolong ru working president jong UDP Ribhoi district ringkat ke jing sakhilang jong ba Tirat Singh Suchang ubolong joint secretary jong UDP youth wings uba Richard CM ubolong president jong Shillong City youth wings uba RR Makdo ubade senior advisor jong UDP Ribhoi bat kiwi de ginoyalam jong party Hadin tagin khot yari ba RR Makdo kum senior vice president senior inyo ibadna nomor 8 set ya fi hagi pos boper kadai ka kamram jo fi ba pin nang pian ni sakman ba pin nang kum kita kiri shot ba pin yo kata git li nomor ba ya ka yuk ben kumbangan syukurtip ba imat candang dei ka sin ke baningkong lana ngambakla bangin yo ini ka general council ke baningkong nado usnem khat khandai spa khandai pinyo ngila form ini ke parti UDP kumbala keren ima menen ba aral makdo ngilawan ka APHLC nanta HPU bat ngila form ya ka parti UDP ka bapura ha ka khatwi tere ku September khat khandai spa khandai pinyo bala na bakla nado ka ka por hadian ba ngila ya bon teli ke election nado ke khat khandai spa khandai ku pra 8000 lai 8000 pra 8000 khalai 8000 pra ngimpat yo banlong kani ka general council jong ka youth wing kumbang ilong menta kandai ka ski musa bikin mau menta ka ski ha to bai dei pat kali menta dengar nasno banai ka jingkit bok yang yafi ki samla ki baladan menta ni ka si ba pinlong kita ki samla ki ban pensa bikin mau om tang ya ka district brokoi rai ka state bi brokoi ba kani kasi hari aku sansnem mau jam ba ngilayat inti ngilayo ban form ya kabadi batmai ti sa sisi kan par ya baro ba phi thapti halor kani kum ki samla hagi longing ki longsem kum ki samla juga ri ba jai bandri ki jongi ngimtip ya kalawe juga ri ka jongi andrei yidon ka jin kermen ngakwa ban ya thu khandiat ya kawai ke jingkren jong o Dr. APJ Abdul Kalam way na ki riu krau riu stan but president jong kari India ke jongi ubala khlaku hangni apo ke jela meglaya ke jongi haga jing wan jong o ban visit ya kani ke jela ke bi ke jongi kadan kawai ke seminar ka ba une riu stan riu syampang ubala la panchna ya kita ki tiar pen bethai lani ki tiar Yelektma ki bakrau apo di India ke jongi haba kita ki sama ki don apo kata ke seminar ki ya keren sapang ke jing khlain jong gari sakhlain kita ki sapang kita ki bor jingele haki thma ki bapher udon pat wi samla ubayen hanta ubakli ya Dr. APJ Abdul Kalam wong where does the strength of our country lies hango pat kabor jong gari ke jongi kadon ukeli tok samla ya Dr. APJ Abdul Kalam namar baki keren sapang kata ka seminar ka mede bat kini ki tiathma Dr. APJ Abdul Kalam wong ka bor bat ka jingkhlan jungari ka jungi ka shong api ki samla ya kita ki jing
yang kita kijing tu jong ki bana bari ki break problem jongi ki batut ki sana ka state ki jongi akan khayi ke paten ke song senang song ka song thao song kang song man bat kum ta tet bat ke tingnya da yang tau put usang ngan ong yang sin ma ada ke pat kalat palat banyak ka buat bakin ai hakan ke election ke ban den yang kolok tang ba buat bat Mapi ki kun sama sangram matente. Ki bilang don sibun kapor. Bat ki bilang don sibun ke jingkit kle ban pangsan nang panamba banyana gari ki jungi. Pila banyada gari ka state tang nang bakata. Kabangamut ban panpoy ka ka phang galong. Tongin yayad ka ka system. Lani ka policy ka baki ong 1 plus. Kalau mentong plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 10, baik kita tete. Kat nengot pidon ki UDP youth wing tang ki youth. Lada mapi plus sasi pomot ki perlok UDP tamam dek ki medikan bas pra UDP. Kan bas ya ki NPP, kan bas ya ki Kongres, kan bas ya ki kayak gitu seperti betul CMC batung tak ter wanra kita sakasam ni jumpi